Kubalekile ke bafowethu nodadewethu ukuthi sibacubungula abantu esiyakubona ngoba ebantwini abasebenza abantu akubona bonke abasebenza ngomoya wamathongo kodwa iningi labantu lisebenza ngomoya wezilwane linezilwane mawuzoya emntwini ofana naloyo kulula ukuthi akwazi ukubona ukuthi uphiwe ngokwenhlanhla bese afuna ukuyithwebula lento yakho ngoba labo bantu bafowethu bagangile kakhulu uyakwazi ukuthi ezokuthatha nje akusemanzini kanti uyothwebula into yakho anganwena unalo ulwazi akutshela ukuthi siyahamba sokwenza ukuthi kanti manifike emanzini lezofika athathe khona into yakho phela lo muntu unomoya wezilwane akanawo umoya wethongo umuntu onomoya wethongo akakwazi ukuthi uzothatha umoya welinye ithonga asebenze ngawo ngoba unethonga elimembele kodwa umuntu onomoya wezilwane uyena ukwazi ukuthi athwebule ithongo lomuntu azosebenza ngalo esebenzisa lezilwane zakhe kubalekile ke ngempela ukuthi siphahle masohamba sibantwini sicubungule ngoba kubona bonke abasebenza ngomoya wamathongo iningi lisebenza ngomoya wezilwane sebenza ngomoya wezilwane iningi bafowethu abantu abaningi nje abahlambulukile kubalekile ukuthi wena njenganomuntu uxhumane namathonga kwembethe umcebe lo muntu oyakuyena uyicebe impunga yesinto ukuthi ngiyahamba ngiya kwimpunga yesinto ungabe ihlambulukile yini umoya oyembethe kungabe yembethe umoya wamakhehlane lawo ehlezi wamemeza noma yembethe umoya wezilwane ngoba abantu abaningi banemfihlo bafowethu kodwa thina ngeke basifihlele thina sivele sizibukele nje thina sithule sithi du sihleke kancane umuntu ekhuluma sibone sithi we babu asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene nezinto amavasha abahlosile bathi usokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo kungayesethu wewo Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kandaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga